Partizana imaće prednost domaćeg terena u eventualnoj majstorici. Domaćinstva se menjaju, dakle to je titulu šampiona, evo i sastava Crvene zvezde. Sve je tu poznato s tim što Igor Rakočević, baš kao i onaj majstorici Srbije, igraće Partizan i Crvena zvezda. Prvi napad za crno-bele, Vesterman na svojoj poziciji playmakera, Loverni, Musli sa dve petice, Partizan počinje, tu je Milosavljević, Rakočević ispod koša, evo ga, evo te borbe, Milosavljević ima prednost u visini, htio bi leđnu tehniku da završi i onda dolazi do nogom pun napad za Partizan, 24 sekunde. Vesterman, Nelson, pored njega, Loverni, Lučić bi da probije, ide na prvi obračun, kako je ovo dobro radio, sjajna akcija, evo za početak utakmice i Partizan vrlo sigurno otvara ovu utakmicu, 4-0, ali tek je početak. Minuta početka ove finalne utakmice, prvi finalne utakmice, još uvijek nema poena Crvene zvezde, Milosavljević traži, gradi poziciju, na kraju sve to radio. Milosavljević, sada mora Vesterman da preuzme Rakočevića i evo konačno uopšte pokušaja, ali ide kontra Partizana i to je ta intenzivna odbrana crno-belih, svejedno da li igra čoveka, zonu 1-3-1 ili već nešto drugo. I naravno iz takve odbrane veliki adut i kontra napad, 8-0 vodi Partizan, time-out. Za Saovića, Saović je dobro zatvoren, Nelson šutira, Katić bude lopte, ne da to Musli, iako je bio iza njega. I dobra reakcija sada Muslija u odbrani. Vesterman probije, odlična saradnja sa Muslijem i Partizan na više načina napada gotovo zbunjenu odbranu Crvene zvezde od samog početka. I sada je to već serija od 9. Vidjelo se na onoj prošloj utakmici sa Megom da je pauza ipak ostavila traga, a sada evo njegove izmene, otišao je na klupu Lučić, bila je ovo pozicije, se konstantno diže čini taj odličan tandem šutera sa strane. 12-5 je smanjena prednost, ide napad Partizana, Gagić čeka na Lučića, Simonović izlazi, ne bi li ovo zatvorio. Gagić ponovo blokom da razbije tu spoljnu odbranu, ali Loverni sada, gradi se Loverni, lepo ovo rešava Žofri Loverni, ovako je Partizan odbrana, Nelson za čistu blokadu. Samo 2 sekunde za ovaj napad, Milosavljević naravno mora da šutira i pogađa sekund pre isteka napad prvih 10 minuta. Evo i Bertansa sada na parketu, nova izmena dakle u Partizanu, Milosavljević, gradi se Loverni, ali Milosavljević traži novo rješenje, preko Lazića šutira i pogađa Milosavljević Partizanu na poziciji playmakera, to je Gordić, Milosavljević onako iz koraka i ovo je definitivno njegovo odlično od jedna niska postava Crvene zvezde sa to sve su tu sada spoljni igrači, Gordić pa Lučić za nastavak napada Partizana. Milosavljević se diže na 3 i pogađa. Sjajna partija, nema šta, Dragana Milosavljevića i njegovi novi poeni. Joko reketa šut za 2, samo 2 od 8 Crvene zvezde do sada u onih prvih 10 minuta, 23-16 rezultat vodstva Partizana posle ovih prvih 10. Musli je ponovno startnik 5, Katić je pored njega, Musli se gradi i dobro se zgradio za poziciju pored Katića, pogađa Musli, odlična partija. Gordić, Musli, Musli ponovo bi 1-1, sada iz drugačije, boga mi teže pozicije nego malo čas i potpuno za sada dobio od Zvezde. Ide taj brzi prvi korak Simonovića, ali ide i dobra blokada
Musli i Lovernj su radili veliki posao u odbrani. Gordić za Milosavljevića, gađa za svoju drugu trojku, najefikasniji igra do sadašnjeg toka utakmice. Dragan Milosavljević i plus 12 za Partizan. Gordić, Milosavljević, ponovo ga čuva Rakočević, baš kao na početku ove utakmice. Milosavljević, njegov prvi promašaj, ali ispravlja se Milosavljević. Nešto slično napravio i na samom početku utakmice, zapravo ovo je drugi. Milosavljević. Izlazi Lučić, evo ga, Scott, sada uspio da iskontroliše tu odbranu. Sada ipak Lučić prolazi pored njega i ono što je hteo, to je naumio, povukao dva igrača. Zvezda opet bez prave komunikacije u odbrani i lagano ih je nadmudrio Vladimir Lučić. Ono dobro zadavanje za Muslija, vidjeli ste poene, evo još jednom to, Lučić, evo ga, izlazi Katić, Scott bez najbolje odbrane, zapravo sa jako slabom odbranom, slabom reakcijom, malo čas i Lučić i Musli to kažnjavaju. 34-20, ponovo plus 14, Rakočević, ali zatvorene sve linije dodavanja, ide 2-1, nova kontra crno-belih. Lučić, ovo nije prošlo, ali jeste od Bertansa. Ima još tako šarkaši Partizana da greška Nelsona posle velikog pritiska Westermana. 36-20, vodi Partizan. Lučić gađa za dva pored Scotta, opet Scott totalno sa poenima drži Crvenu zvezdu i smanjena prednost sada Partizana, ali i dalje je jaka prednost 38-25. Milosavljević preko Katića, Dragan Milosavljević gotovo bez greške. Rakočević i Milosavljević 1-1, probija Rakočević, ali Milosavljević to dobro brani, čisto bez faula. Vrlo jak kada probije sa obe strane, pogotovo po toj levoj kada krene Igor Rakočević. Milosavljević ipak majstor odbrane, dobra reakcija igrača crno-belih. 40-26, Lovernj za Gordića, Gordić je loše za 3, skače Milosavljević, još jednom do ofenzivnog skoka i nema šta. Ali pogledajte sve ostalo, njegov učinak, ali Milosavljević je već da zatvori, pa onda da preuzme Rakočevića. Musli je pored Katića, Katić je najefikasniji Crvenoj zvezdi, Savić ne može do ofenzivnog skoka, pored 3 igrača Partizana. Nastavlja se i ta odbrana, vrlo intenzivna crno-belih. Do kraja napada 12 sekundi Partizana, nešto malo više, 2-3 sekunde do kraja na semaforu. Kako je ovo napao, kao na treningu, lagano napao kompula Crvene zvezde. Crvena zvezda očigledno rešila da nije rekla posljednju riječ u ovom prvom poluvremenu za ovu prvu utakmicu finala. Ali sada čekamo odgovor Partizana. Lučić, Simonović u jakoj odbrani, ali Lučić iz teške pozicije pogađa prvi pjere umjesto Westermana. Ponovo Gordić, Milosavljević, dva igrača pored njega, ali dobra reakcija i odličan pas kada je već povukao dva igrača za Gagića. Pored Milosavljevića, Gagić je tu pored Rakočevića. Milosavljević, Rakočević mu krade loptu, još jedan Rakočević, ali Lučić, pa Milosavljević mora da šutira. 3 sekunde za Dragan Milosavljević, ovo su njegovi prvi poeni u nastavku. Nova trojka, treća njegova u dosadašnjem toku. Posle Lučića dolazi do Milosavljevića, trojka, timeout. U onoj završnici druge četvrtine kada je zakucavanje postigao na svoje prve poene. Sad ukupno 4 ide i upali i zapravo Gagić, bit će ovo vrlo interesantno pogledati. Gagić je ovo pogodio, tu je sam igri i Zvezda što se rezultata tiče ponovo postaje aktivna, ali Partizan vodi, ima plus 8, 52-46. Bertans. Lovernj traži loptu, ide povratno za Muslija, pa onda Milosavljević gađa za svoju četvrtu trojku i evo još jednog sjajnog poteza. Večera zaista 5-47, pošto smo u posljednji minut trećeg perioda. Westerman, pritisak igrača Crvene zvezde, Lovernj, gova Partizan, Bertan šutira i pogađa za 3 poena. Davis Bertans. Milosavljević. Westerman. Westerman je interesantno dalje bez poena, ali sigurno sa dobrim učinom do sada i onda Musli dobra saradnja sa njim. Eto, to je upravo to. Musli pogađa
kada pričamo o Westerman. Milosavljević. Sada on u ovoj prvoj organizaciji napada Partizana. Muslin jedan raspred, izlazi Vladimir Lučić. Gađa za 3 poena. Bilo je ovo pod kon... Nije pogodio Vladimir Lučić. 11 njegovih, evo i 12 poena. Napad Crvene zvezde, 4 sekunde. Simonović ovo da probije, jeste to uradio, ali imao snage za pravu završnicu. Ostaje 62-51 vodstvo Partizana. Westerman. Lučić. Svi igrači Partizana sada dobro pokriveni, pa je Milutinu koji malo čas ušao na parket, zašao da ovo malo probije, da napravi prostora za Vladimira Lučića. Sada on pravi svoju malu seriju. Ovo je njegov 14. poen. 64-51. Ponovo raste prednost Partizana. Novi time-out. Crvene zvezde Katić, pa to dovoljno govori da Partizan ima dominaciju, da igra uobičajenu svoju intenzivnu dobru odbranu i kontrolu na utakmicu. Crvena zvezda se doduše vraća. Pamti se ona serija na početku trećeg perioda od 11-0, ali je Partizan također imao svoje serije i za sada rekoh ponovo punu kontrolu utakmice. 64-51. Milosavljević ponovo najboljeg igrača do sadašnjeg. Pavlović žuri s igračima Crvene zvezde. Blok Gagića. Ipak se nastavlja ovaj napad Partizana. 14 poena prednosti za Partizan. Odlično dodavanje. Pa onda Vladimir Lučić na drugi obruč. Dobra njegova reakcija u svintu šuta. Lična greška i evo odmora za Lea Westermana bez poena, ali to nikako ne može da umanji učinak i Lea Westermana zbog odbrane, zbog razigravanja, a sada kao da stavlja tačku u ovoj prvoj utakmici finala play-offa Davis Bertans. Njegov 8. poen, druga trojka, 70-51 i gotovo nedostižna prednost Partizana od 19 razlike, 3 minuta, 54 sekunde pre kraja prve utakmice finala play-offa. Ali uporno odbrani Milosavljević. Rakočević beži, bilo je tu nekoliko sjajnih blokada u odbrani Partizana u posljednjih 2-3 minuta igre, a evo i sada se Partizan još jednom odbranio, ima nedostižnu prednost, 70-51, 3 minuta, 18 sekundi do kraja utakmice. Za ovaj napad Partizan još 9 sekundi. Bordić, Lučić iz velike daljine, gađa i pogađa za 3 poena Vladimir Lučić. Ovo je njegov 19. poen. 73-51 vodi Partizan. Imati mnogo toga više da pokaže, da pruži jači odbor Partizanu. Partizan večeras u ovoj prvoj utakmici finala apsolutno dominantan. 73-53. Milosavljević. Njegovi 28 poena do sada. Sada proigrava Gagića. Vladimir Lučić. A ovo je njegov četvrtki na poluvremenu i napravio onu seriju od 11-0, ali već u tom trećem periodu Partizan je u 2 navrata znao da odgovori, da napravi seriju i da u jednom trenutku Zvezda je, čini mi se, smanjila najviše na 6 razlike za Partizan, da ponovo pojača gas i da činjenica je to odavno reši pitanje pobednom pio na kraju 3-1 u pobedama, a sada evo novo da će Crvena zvezda probati što jače Rakočevića uz to što Rakočević evidentno nema te svežine posle one duge pauze. 3 poena samo postigao Lazić 6, a Marko Simonović prvi trojkaš ove ekipe tek 5. 77-54 Milutino, Bertans. Dve njegove, rekao, važne trojke u onim trenucima kada se Zvezda približila i sada pogađa Bertans za 2.
Ovo je njegov 10. razlika, naravno u ovim finalnim utakmicama nije bitna. Broje se pobede, Partizan je već poveo sa 1-0. Odavno je to poznato. Jedina dilema da vidimo kojim će se rezultatom završiti ova prva utakmica finala play-offa. Novi napad za Partizan. Bogdanović imao je velikih problema sa Rakočevićem onih nekoliko minuta kada je odmenio Dragana Milosavljevića. U toj ulozi čuvara Igora Rakočevića je vrlo brzo zaradio 3 lične greške. Sada ide dobar pas za Milutinova. Onda možeš da budeš i tekako lična organizacija napada, rekao Leo Westerman, bez obzira što večeras nije poentirao i ipak zbog te odbrane. I sada Bertans krade loptu, pa vraća za Džekića da se i on upiše. Džekić dakle pogađa jedno sjajno zakucavanje. I novo finale, domaći će biti Crvena zvezda. Partizan večeras u punom tempu, puna kontrola. 82-54, istina Crvena zvezda je znala da se vrati, ali samo na početku trećeg perioda kada je navucena šuta za 3. Sve to lepo što se poena tiče pratio i Vladimir Lučić sa 19 poena, Bertans sa 10, ponovo ta timska sjajna Partizana. Crno-beli su uspeli da zaustave pre svega Nelsona sa 10 poena. Nelson je završio utakmicu, a tek Simonović tek sa 5. Vidjelo se da nedostaje svežina i Borisu Saoviću. Saović samo 2 poena na ovoj utakmici i to bi bilo to. Dominacija Partizana u ovoj prvoj utakmici.